Hello guys, 30 hari 30 board game. Ini game yang ke-9. Cita-cita nak jadi pilot? Ni game paling sesuai untuk korang. Game SkyTeam. Okay, game SkyTeam ni otak korang kena sangatlah fokus. Tapi malang sekali game ni boleh main 2 orang saja. Okay guys, cara nak menang game ni, korang kena landing kapal terbang korang dengan selamat dekat airport. Okay, cara main game ni adalah sangat mudah. Pilot akan sentiasa jalan dulu dan pilot dan co-pilot akan baling dadu korang dalam kompartmen masing-masing. Okay, tapi korang kena ingat, lepas korang baling dadu tu, korang letak dadu ni kat sini, korang tak boleh berbincang. Okay, part paling best dalam game ni adalah co-op. So maksud dia, pilot dan co-pilot kena bekerjasama untuk landingkan kapal terbang dekat airport. Okay, apa action yang korang boleh buat? Korang ada 5 action. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat korang boleh letak dadu ni. Warna biru untuk pilot, warna oranye untuk co-pilot. Kalau ada 2 colour, apa jadi? Salah seorang lah boleh letak dadu tu. Alright, part paling best dalam game ni adalah game ni tak campur intense lah. Dan korang boleh try lah dengan pasangan korang untuk landingkan kapal terbang ni dengan selamat dan berjaya.